Mama va ɖe hatsotso etɔ̃ me. Ale be ame aɖewo tsi ɖe dziehe, woyɔ wo be tandɔwo. Ame aɖewo tsi ɖe anyiehe, woyɔ wo be dogbɔwo. Ŋɔtsitɔwo va do tso tandɔwo me, woawo hã woke ɖe ŋɔ tso tɔtsitsia. Ale be fiaɖuƒe etɔ̃ ma woawoe va nɔ anyi. Nu yiwo katã wole prɔfesɔ ƒe gbalẽ ya me. Gbalẽ vevi aɖe wònye, ele be ne enye eʋawo aŋlɔ vidzidzi nakpɔ gome le gbalẽ ya me. Ne nate ŋu ase ame yi tututu nenye, ye mía tɔgbuiwo zɔ ʋuwo va afi ya. Mie esi be mía tɔgbui gã dutɔ, ʋenya gbãtɔ, edo hlɔ̃ ne eviawo katã, yi ke be wotsɔnɛ tsɔ etɔ ƒe alikadzi. Ta ne woyɔ wo be nenye blɔwɔ, wonye be medzrowo ya wova eɖe srɔ̃ ɖe aŋlɔnyigba dzi do ƒume kple ehlɔ̃ mɔmlɔewo, woawoe nye blɔwo. Ne wo be nenye li ke wogblɔ be tɔgbuilɔ me si meku ƒe dzidzime nenye, badawo, adeladza. Ta agbalẽ ya le afi ya, menye pamphlet wonyo, ye gblɔe do ŋgɔ be enumekuku deto, nusɔsrɔ̃ ƒe gbogbogbogbo, etsa le ʋenyigba ƒe dzɔtsoƒewo, ete enya blemanyawo ƒoƒu, míaƒe dekɔnuwo, efiaɖoɖo ŋke nye fia, ewɔ ŋku be le egbe ŋkeke ya me, ne wo be fia amewo mese gɔme, wonye ŋka gɔme nye fia. Ne ebia amewo me wo fia be ŋke nye fia, amewo te gblɔ ge na o. Wotsɔe be efia ye nye na ata avɔ la, ado fiafɔkpa, aɖo fiakuku, ao, eyawoe atsɔ wo ko wonye. Efia nye nunɔla, ame yi ke kplɔ ameha aɖewo ye wòfɔ nyigba, wova tsi anyigba ma dzi, edzi ɖe anyigba dzi, ye nye fia gbãtɔ. Efia ganye me yi ke ewɔ ʋa eye wò ena be anyigba yi ke wofɔ futɔwo mexɔe le wo si o, ye nye aʋafia. Me yi ke nye nuteƒewɔla, ye wònɔ amehawo ŋu, mema hã woda dzesi ye wònye efia. Maɖewo kpɔ ga, wonɔ zi aɖewo dze xlẽ ʋutsui, woɖɔ eʋuzinu, yi hã amewo fiaɖonu ɖe edzi. Nu ye nye tɔgbezi, yi hã amewo menye. Wobe ezi mele tɔgbuiwo si o. Ŋke nye zi míeyɔna, ezi koe nye nu yi ke wokɔ de dzesi fiaɖuƒe aɖe. Ezia ye nye nu yi ke wokɔ de dzesi fiaɖuƒe aɖe. Le dzɔdzɔme mía tɔgbuiwo tso hogbea, ezi yawo nɔ wo si le efiaɖuƒe tɔ yewo megblɔ va yia, wonye ekpe amlimatsikpe aɖewo. Tandɔwo tɔ ye nye tsinaƒe yi ke ne wowɔ kɔnu nɛ etsi dzana. Dogbɔwo tɔ ye nye dzoshikpe. Edzoshikpe ma yewo kɔ si adzoe hafi edukɔ katã ete ŋu ɖe ŋu eɖuna. Ŋɔtsiwo tɔ ye nye anakpe anagogo, wokɔ tsia amlimae. Ne yi ɖe English blotsia, woƒe zi gã, Queen Elizabeth, King George, woƒe zi gã ekpe wònye. Tablema ziawo ekpe wònye. Yayi ne mía tɔgbuiwo va ɖo anyigba ya dzi, ye wotu woƒe agɔnu anyi. Ezi gã ye wotsɔ tso hogbee, woɖe ɖi. Wova nɔ aʋa wɔm kple amedzrowo abe Ashantiawo alo blɔwo ene va kpɔ nuwo. Fi ma yewo va ekpɔ atizi
hike dom le fia le ale be míase ŋuwo ta ne wobe zia mianye nye zi taflatsi le zi ne yi ɖe dzogbea elãgbalẽ ye nye zi ne yi ɖe dzogbea elãgbalẽ ye nye zi elabe lãgbalẽ ma ye tɔgbi aɖe eyi ɖe adegbe ewɔ kalẽ ede to eto ma wokɔe gbe wotso yiƒe agbalẽ yi dzi nɔgɔ la yi dzi woɖo ge ɖo míese be kundo le ɖaxume yi ƒe ezia ekpɔ gbalẽ enya hewo katã wole gbalẽ ya me ne enye ɖevi ne be yease yeƒe ede nyawo kple edekɔnuwo mea nava aƒle gbalẽ ya. Gbalẽ ya wònye Biblia nu. Míame aɖewo míenɔ tsitsima mía dzilawo gblɔ mía tɔgbuiwo tso ƒe ƒe nyawo na mí sugbɔ. Woŋlɔ ɖe wo hũ da ɖi míeva gake míetɔ ɖe afi me míawo ŋutɔwo míegawo ŋumekukuwo sugbɔ be míadze agba míanye ŋu tso míade nyawo ŋu. Metso mɔnukpɔkpɔ ya gbalẽ ya meʋu ŋu mía kɔpi aɖewo dzrage fia alebe mi katã miaƒo asi ɖe miaƒe kotokuwo me ne miava miaƒle gbalẽ ya miade gate ne míaƒe nufiala gã Professor Tɔgbi Damadzi na míadɔ lɔe kple be ne wògate ŋu agaŋu gbalẽ ne woŋlɔa ɖewo gatoa me review revise egaŋlɔna an edited or how do you call it revised edition yenye improvement megblẽ do ŋgɔe be míaƒle gbalẽ míaxlĩ ne miekpɔ nane me miekpɔ be mía Professor ŋlɔ nu ya menye ale yi dzi la gblɔe na ye wò ɖi miata ŋlɔ gbalẽ nɛ exɔ ga da ɖi ne ŋumekukua ekpee be nyateƒea ne gagbalẽ ya ŋlɔ ge second edition ede ge me ŋunya dzidoe asi metu nɛ ma le tɔgbewo ƒe ŋkɔ me miʋu gbalẽ wobe daɖi menɔ kevi mewo asi ɖe ŋu ta mía nɔviwo be míeɖe ŋu gbalẽ ŋu. Agbalẽ ye nye yi ekpea agbalẽ ye nye yi heya yenye hard copy hard cover paperback hã li fiazikpui le dzi nakatsi ɖeka nɔ dzomevi nu aŋlɔ kotse klolo akpe nyawoe va dɔ wɔ ge.